Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ali L3E. Kali ini saya ngevlog dari Kampung Kubang nih, menuju Kampung Rabusta. Ini banyak anak-anak nih, habis pulang sekolah nih. Pulangnya rame-rame nih, jalan kaki. Tonton terus videonya guys, jangan di skip biar. Halo guys, jumpa lagi di channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Biar video ini dapat direkomendasikan oleh YouTube. Tonton terus videonya guys, jangan skip guys. Mantep guys, seru banget guys. Anak-anak pulang sekolah rame-rame jalan kaki inget zaman dulu guys. Pas pulang sekolah. Nah ini Kampung Rabusta guys, Kampung Rabusta. Tonton terus guys, jangan skip guys, biar video ini direkomendasikan oleh YouTube. Tonton sampai selesai nih. Siang-siang gini keliling ke daerah Rabusta, jualan cilok, es krim. Jalannya mudun ini guys, jalannya mudun. Kampung Rabusta nih. Mantep guys, perjalanannya diiringi suling Sunda. Masya Allah, siang-siang ini ngupingkeun suling Sunda, ampun maniwaasna ya. Kampung Rabusta. Sedede tuh cilok deh, cilok. Nah di sini nyampe nih guys, Kampung Rabusta di depan tempat nongkrong. Kalau saya jualan nongkrong di sini nih di depan Nah di sini nih dekat pohon apa ini ya, pohon pet. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Like, komen, share, dan subscribe ke teman-teman sobat di media sosial.